Imaynaya kasagichik walejiachu, usqayta sayarikuychik munasqa kuyamasi, kunandia kicharispa kasun Diospa qillqasqanta. Apóstol Pablo risarqa Corintio llaqtaman, wawqimasinkuta waturikuq imaynachus kasqanta. Pero kay libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, willawasun imaynatapay chayarqa. Hermanos, kankunaman hamuspaqa, mana hatucha yachasapa parlaywanchu willarqani Diospa pakasqa chayqa yachayninmanta. Apóstol Pablo munasqa kuyamasi, chayarqa Corintio llaqtaman, mana yachasapa hinachu, manchayri, tukuy humildadwan rirqa parlarikuq wawqimasinta. Hinataq parlaspa payqa, runaq simi parlayninpi payqa nirqa Diospa evangelionta, allinta entiendenankupaq. Wakinkuna yachanku kunan tiempopipis Diospa qillqasqanta, pero prepotenciawan ashka hatun yayninwan paykunaqa willanku. Pero kunan Apóstol Pablo niwanchik, tukuy humildadwan mask'ay Diospa yachayninta sabidurianinta nispa. Imaynatano kanchikpa kunan tiempo chay sabiduría kanman solo Diospa qillqasqanta ñawirispa. Ashka yachayta, aska sabiduriata noqanchik tariyatisun kaypi, chayrayku sapa dia noqanchik ñawirisanchik. Mana chayta noqanchik ruwaspaqa imaynaka sunman munasqa kuyamasi. Hinataq Apóstol Pablo niwanchik, chay yachaypi kankunaqa ama gloriakuychikchu, manchayri glorificaychik Diosninchik tatata, porque chay humildadwan, chay yachaywan ashkata kankuna kallpachakuykichik. Maska precioyuq kunan tiempo kasan petróleo, kay kikin kasan yachayqa noqanchikpaq munasqa kuyamasi. Moq'ikuyta noqanchik cuidana tiyan, abrazana tiyan Diospa qillqasqanta. Qan yachayniyuqchu kay munayki? Qan kutichikuy Diospa yanapayninwan kay kunan día.